Atatudu setuni et daouvil c'hwervarnugen ur bloavezmat a etan da bepiniar an or didrubul a leun a zederoni bloavezmat dit telo. Blavezma ditive goulwena, Sigare. levenez a plusieurs dur dristol. Ba ya. Kregier mar blo en ur vro na glever kedawar komzouti bro dardoub. Setu aed armiz e vim o kantreal trodro da rastel neve. Mon arim betek plonevez ar faoul, las pe sanoazek, tu chantig avat evin e kolor e gant armel barazer evit komz divarben e stal dourdouar. Mon arinme de berano negez gant ur zaner kaner deus ar vro yann ewen laridon hag a ginigodium daoudon gant e strolad neve zord kwartet. Kregiar eo mon abaden dirak presbital koz landelo l'er mogenel ma eus unan a bez ur plach e landelo. Me ya. Christine Dorval e anno mestrezanti. Diom dat kavout nei, setu bali breiz. Salut dit Christine, penaos mankon. Mon Lara, Bloavez mat dit, souhaite à rankem d'Aldor. trug a revraz. Te a zo neuze prezidantez a l'er amant, petra e a l'erman e gurionne. L'erman zo en l'air vezi gret trao e brezhoneg ve degemer tut gret trao e brezhoneg ganom ve on vet wallet landelo ve kemeret an annouse daou milno rog e oa kan an douar gant an annou ken brau rev ar dro ar l'air si tu choajet mem un annou gant korn ar roch a e l'air ve an tut an nou bod l'air et tom pi hor trao e brezhoneg a Ya, ya, me braoui an anno wallet landelo ie. Ya. L'er a bouez ebe evit stourm ar brezonek er blave choupe varugen, petra zo c'hoar veze d'amant. Si tu en man, l'air plaçal d'amzonch e breiz e oa stourmeur o veva hag un krog hor kentelio brezhoneg hag trao e brezhoneg aie, c'est une e oa ino klask l'air ober o kentelio pe digemer vugoal vi hor trao e brezhoneg. Si tu oa dija kalz kentelio vez e gret bar ar skolach aie gant Annie Grivoal e goaz hag Sten Charbonneau ie. Ya. Si tu hag barz ar gebredigez, oa yann puyan hag naik ar garz e oa ino veva dream, si tu oa une klas o l'air vi hor an razei, si tu. Gwelet eve Glenmour var talben an ti amant. Kalzig ar zourien a zo tremenet amant ie? Ya, kalz ar surien, an razei zo begret gant Patrick Argwarnik aie oa Bassan-Oraz. Ya. A neuze amant en em voden ie vid kana, vid dansal? Ya, e teuet ar kentelio brezhoneg a ganta, Ah, ya. froch de vegantan bar ar kentelio, ya. A girion an de, petra ve ozet gant yor neuze, pesor d'ar voudou. Rom dija deus ar bue bemdez be gret kentelio brezhoneg pe sun a vez ar koze aden be meurs nonz a e. Ya. Si tu veux bodet tud pedboad, tud yoang, tud regoz, vi eskem justoir dans brezhoneg a vian a tud desket nev so pe bar ar stajou. Si tu endal e rom stajou ie, stajou kan, Ya. stajou kont e mem gret ie, vez e gret fes nonz, fes deg anom ie, hag ober a rom nebeut stajou e brezhoneg divar ben trao gant an dorn, quoi, daou eskem e brezhoneg sert hort trao gant an dorn, panero mem gret, Ah, ya. trao divar ar glan, ur staj kikav pars mem gret ie, gant un an deus broleon, hag kalz trao a A bep seurt? Ya, a bep seurt, ya. Dredi gwe, dred a pez are vechou ve goulet ganom, hag vede gwez hor staj divar an raze, Ya. mem gret var ar ruyad ie gant ifik kloarek a e deus rasne. Ah, ya, setu. Ya. Ober a retrao gant ar vugale ie? Ne mom ket kalz trao var vugale, nemet ma teugne peog ur gurem e ramie ar pret krams beb mis, bezo kentelio kan ie ganom di o vech ar mis hag ur vech e vez e gret ur pret krams assemblez vantran hag vechou et justoir vugoal gant noz ut hag vugoal deus di ouiez asne ie et gant noz ut hag klask a rom hor trao gante. L'air digemer vid an ol neuze. Ya, dar l'air digemerus vi an, ya.
Ur pers plijus vez a prezidentez a l'heure velemañ? Ya, l'air plijus e ober ebe président en man, peogwir daouet ar l'air beao hag gret d'ar an prejou gant kal stud vez digar de komz brezhoneg a devel e beao ras ar yez an man ganon. A neuze bep meurs fel ma peus lare des eus ur gozeadenn vrezhonek, bet e oa yo an denez o heulia un an aneo. Ya, war mez gwechal. Vech ar zizun e presbitalkoz landelo en emvod ur stroll-adiktud evit komz brezhonek. Liez seurt eo ar c'hozeadennoù, ar vechman eus kavet Christine Dorval en rolladennoù war al lec'hien dardou pikom, div ar ben penaos vije lazet ar pemor gwechal. Vies op je mocht weer zij de plakken. Wie is geleid door blak. Dus nou wissel dan hier zo'n gebaar dus nou. Wie leidt door? Wie leidt door? Skrijus emitu, marteze a war, met a drasur e oa traoù da gonta gant an ol. O vech tol oars neon ga e ben veze tiwad, digwad neon. Ne veke komzet div ar ben charcuterez bepsiz un kouskoude evel ma zispleganik. A blam so bet diviz pe pan e de dro neke, me oan keaz a... Ya. Tu as pe handel, bon, ve dibab on dan ve, bon, Loïs o beba bro Martinique. C'est une blave jozo a war l'air neus rate compte dom. Loïs tervinou a vev war ar mez, seurt em gavioù a zo pouezus evitant. Neus ket digar, kemez de goze war mez même, mais o chom war mez, san loa, vel ar mod, pikoze brezon, e rede dimon d'ar zvulvud, vel me hamard, speit, Jean-Yves, Endal, e kin breme yo, a vug ar alvin, zo diwan, o vech revar, pa la vacanche, ve digar, c'hoaz de goze brezon, Soms moet er plus geen rol in blom op je morgen kunnen. Krochen kunnen. Gwen. Maar ja, Ja, of is wat mij ook kan. Zie dat in rol. ne oa ke rose, quoi. Maar nou. Dre a c'hozeadennoù e velaket ar goz war ar geriaouek an distagardur, war ar yez a ben ar fin. Kemense a jikour gabi davant varog an ar brezhonek. Bo tri per ploa d'am zouj. Leuch neus lak hand mont varok. Puis gurvel a mestu madian, meus ket komz o tamm bet brezhonek pa pembloa hag pa on deud ar vro. Bon, leuch zo mean meuzen. Setu. Buan a oar e tremen ar goz eus penaos laza ar pemor da benaos dribi an e. A pepini a neus ur ekipe da ginik. Davad evet desket ur bern trao a drugare da c'hozeadennoù ozet e presbitalkoz landelo. Doe het. Je wist lekker een tamon dus je wel. Een tamamon. Een tamamon. Een tamamon. Oh. Man win crayon. Een tamamon. Ar memezre eo a ze bep meurs Christine da gomz brezhonek an man? Ya, me sre, ma vechou gure peogwir e ram a bretor, vechou zo tudioang ne tepeke-don peogwir e de pem, setu, mais bon, allié c'est ar memes re, ya. Et tre eiz a trize kon, quoi. Piou a lak a lermant da veva, neuze? Da genta pa mem krouet ouelet a em be chikour gant a randro vi kaou an den kre post labour a e. Ya. Setu an den gopret, me ben ar fin var l'er e be royet an ar rand deus an em gleo bro gant euro a e. Setu ni brem on nemet tut a youlvad hag nemet pad an an ve gopret an den vi hor var dro a logez a e. Peogwir eus stud dont da gavout bod an man? Ya gwire a l'er an man ez eus plas vi hor emvodou, vi Ya. hor pret, ban tramp e an man, me ouz penze zo skambrioù a zo fermet d'an dut a zo o vale var ar Alp e en San Jacques pe Troamos, quoi. Setu da we hor var dro a rese ye. Neuze te touristet pad an an da zijoloi Ya. a lermant? Ya de touristat, setu e poezus ye peogwir tout an traoù a zo diouiezek, setu e velen ar brezhonek zo ber roaz a vech par e relan e kemeran un den justoa da labour pad an an a zo gwez de komz brezhon, setu e kleven an tut komz brezhon an man, setu an touristet a deud, setu e an drase zo dret ye. Ya, peogwir te ne c'helez ket ober pep tra. Ah non, C'est ne tu. rend ket petra, mais ar labour ouz penze zo ingalet e tre an dut peogwir on daouzek e barz
Arcusulmera, si tu veux ingal arcar de labour et triandud, herbes a plijde, quoi. Ja, en em tout d'arez skoazellet. Ya. Ja. Petra en neuze palioù a raktresou a lerman. Palioù a raktresou l'airement et streuskas ar liez hag obertrau beau et brezhoneg. Va zeblan e an avezez mat kenan a ler, pesort invorenou crainte ste liammet gant walet landelo. Si tu, ben, on gwez de l'art déjà guire et même orforn aïe hag bepla et rend fest arforn. Si tu ar blanc wabe kempenet ar l'air un temps hag renket ar font arforn aïe gant tu deus ar gevregi echou bah, ifik, nagret, Lois, Gabi, si tu hag un ar bar vraiment et Philippe Canevet aïe gwelanet, si tu passer de mad entre gant ar bar hag même gret ur fesde var l'air hag oa kalz kanerien oa deut a youlva de kant ar fesde hag oa tout au pleustrib et pain vers au corn laket mor en planchette hag les egolet en tut dans ar gavolet hag oa dreistre quoi en ergel oa berzudus on temps vechou e digwe Mario amos hag nous or ket bambet met dawe kemerne. Ja, setu. Hag e c'heller lavar emañ a lerman a bouez evit lakadan dud da geja assemblez da gaout liammou et trezo. Oh, ben ya, peogwir ve digimeret an dud a klask a rambroar pret a sambie be ve kanet ye andrase a liamm an dud ye be ve kanet bantraoù amañ a lizoar ya. Mont a rez war a leuren ye a vechou? Ah non, on est une condamnée qui est non, dans sa rose neuken. Matre, va trug arrivras dit Christine évident dégemer amant hag kenor vechal emichans. Matre. At kavedez-vous vraiment avec un plija dur. At kavedez-vous vraiment telo evit loden arzoneres. Institumé bas payé da gat kavet emeus ar zoner kaner Yann-Ewen Laridon. Penaos mankon Yann-Ewen? Matri a gano ar Matri, neus ket a glem. Nizo barz l'air brao abominable, maman. La crème, ur zal dancing, l'air merz de ober Bern Gwelioù, festounos, dancing. Adam zon, j'ai enlevé mad ar zalman Yann-Ewen. Ba ya, ben me jonge be oan bin, mont gam sud, ben oa eurejou barzal, petram festounos. Mais bon, peso, enfin, arzal zo ken brao a dommage tout d'ar festounos ve barzal a Gwelioù. Ya. Ma dehe, mais am zo gwell ar c'hoaz, quoi. Ba ya, brao kenan, gant ar goulou hag un istor a zo. Hag ouspen te peus un istor gant ar zalze, pugur daou blaso peus lide d'amañ pez mel gwell, evit degla son er daou a daou gant youn nedelek. Ya, an draz naie, ya, ba, ni mon berron force pes ar mod, or o festnoz am, puis arzal zo ken brao an istor a tout. A sen mon pedet tro daouigen kouplat, Ya. Georges Dim. Ya, o bla vestud war leuren, zonerien, kornerien. Ar c'hwi o taouz o bet pider gwech kampion Breiz, Ya. gant youn, hag peus embannet ur bladen bignoù bombard, an bet ar galf, peta avec kavet war ar bladen se, Yann-Ewen. Da gentatou d'oan Georges bon. Ni mon prend hor o bladen, a sen mon commence des jonges, ba tonioù, certaines tonioù. A ben mon krog des chilaou tonioù zo ben enregistré de bagourin, mon jonge, ba nekefal, ar zon zo brao, enregistré mad. Ya. A sen mon mlag tonioù zo ben enregistré de oa hean, a ni mon enregistré tonioù he ba bladen. Daoudon ga Alan Le Bozeg zon ur tambour. Taboulin, ya. C'est moz ve diskwel un drahel, un orchestre national breton, Guy Vellard, Bignou Bombard, hag an tambourn. A set ve gret tonioù bale. A modal mon enregistré on dra ur zon, korn aron ar zonman. A set ar Bignou Bombard ve a drañ war hand, quoi. Ya. Ur model, ur mod mir et expérimental, ma carte, quoi. Puis vraiment e kanez mu ur mui. Ya, korn aron. Penaos peus desket kana. Eh ben, meus commence des quand mais hun on tom mos ner chilaou enregistrement youko za bligedim Tu deus ar vro, just tu de arvro a gouze ben meus commence des disques ar brezon moi keron quand ma win ke d'ar brezon a set ben meus commence des disques ar brezon a krog des gants Bedon devel Jean-Claude Taleg la combe ba Santerne Ya. a bedon devel Agniebrel he a modèle meus chilaou Bern Cornerien, quoi.
Mais plus je radim klaska ou grui ou un trau kosa. Ja. Un enregistrement Yukos vide clask hors mes jeux, mes modes, des gants. Quoi. Juste war, hemou devant da ginnig diomeur gant awen deus ar rastelne, un bet d'assumer gant dion meur, gant ur strolad an vet zord quartet, c'est une ze son a c'hesson. Et ma cuité da pensée, ça est dans le troisième lot. Na vie le monde da houle en boche tralander la vie le monde bazar et son yo. Pivon dit que doit à sentière, à certaines on embauché. Ga on dan de meus me bro tralander la la broché. Na des iwa good Christi, avant commence de rouler. À San Mesca, Jacques Iscotra, des hastelive. Nagen divisoire azim, te vezeur jonge ba me fen. Mais y'a de gars when I costra, David Goulgante disque. Dans mes ronds hit gandars que guarde na guita de nerli. Vore tom cardio of tralander disken d'entrant, en ergonté pas genou, et villa dam hamara de tal de la mahate kikinando, et on disken ne très d'entrant, et voix aux al dedans, la boa force page mentra dos menestro a sapa carganda los talina show a mual traranda niña la boba tu la horvida resonio discos cose ma que vetraranda De des brav gant ar yon awen, mais l'arnin ta pétaille ar gant awen, c'est son ar resson. Be me jonge ar vechken tom meus be kled ar gant aoun oa ben oa be gred pesan mod krouidigs anterkanla d'astum. Ja. C'est me oa klas gant aouen ou deus avro, me trao oa ke anet gant dut kemese. A sed meus be goul ga yon meur, me rui war m'ave pojou na ke be kornet kemese bar vro, a sed yon na l'artim, bah, han de gasdor on enregistrant de Anna Roland intron rumen a higan son a son a me oa be istant sponte don bet ben musclé d'ar gana ou puis ma ke clé cause de un histoire gwech bet ba me bue a set son a son zo cause ma peusroan goude un eil brezel bet be oa bet distruget porz le Havre. Ja, on a on eve. Ja, a set kalstud deus avro am tud d'or speit
Rastelné, Landel, Troadro, zo bet de labour badus vid kempen ar porzendro. A set lot de zoute ou labour ba resonio. Da oa de disken ba o reson, karget ga de ner comprimé giz velard ba hanaouen a set oa daoude karget o horf ga de ner comprimé. A set a reziskene bandan an dour vechou de vek Hugen pe tregont metrat, vid labourd, vid skars tout ar ror. Mais peso d'ar mars oa peso mod en er comprimé oa ke mesket mad reazot oa barz aset un dud oa hit klang an dras a be oa beber he gar pression aset gar pression petrom gant er comprimé kalstud zo het de vervel mais au Berne. Un histoire cri. Ya cri. Hag c'est une histoire guir. Te plij didier skriva qu'on a wenou de isu an deiz. Vraiment. Gant petra ou da wenet vi skriva. Ba, bemeus be chilaou a bemeus disk Bern Cornaoué nous de avro he tro dom a set mega important de gentatout comprendre bar pojou en gounel pesamod vi skrivet gandud a gor stil de skriv zo quoi. A set ben ve moyen tap certain trau ve moyen hiwande classe compose di war sujet ou a vraiment quoi on peut se rendre quoi. Mais voilà, une nom de Splevin, Pierre Boudouin, nous écrivait de Organawen en fait concours Spate. Ya. À Gandré, à Blijdit. Ah ya hardi. Mais Bezo Organawenal de Spaye devait juste un pardon Spate, c'est tu Boestandiel. Pound spade to one bit, a pound spade to one bit, a pound spade to one bit, a pound spade to one bit. Apply on comme un scabel. La 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 leno, la 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 leno, la la lo, la la lo, la la leno, la la leno, la 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 lo, la la lo. Mais c'est pas vrai, so big as good. 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 Le verre bras, so même pas que. La la leno, la la leno, la la lo. De l'hospital au Vegas, waar de vrouw zo bij laken. La la leno, la la leno, la la lo, la la lo, la la leno, leno, la la lo. I'm not as bras a bit for hurt. I'm not as bras a bit for hurt. I'm not as bras a bit short. I'm not as bras a bit short. Et après les cheveux cassés, la la leno. À Djordachou, à l'Antivel, nous betro da grand amant muravech, et nous faisons un tube, pardon, spade, à gazo brûlé, der beda base, vraiment. Yon et wen, nous ce qu'il arrive vraiment, mais pious de bars, sur la zort quartet. Eh ben, BV Jean Floc, zone un accordéons. C'est une saïd un accordéons. A gahens ve moyen zone skelliou comme ma carte skelliou microtonal. Yeah. C'est mos ve moyen zone guise cornérien cause puis zone rien cause. Un modèle ve Guillaume Guern zone Trojan Gaulle à saxophone. Florian Le Potier à zone violon. À mes zones saxophone, Trojan Gaulle, bombarde à Caen. À Perrac peut se béchon dans les moda avec ses crouilles stroll à neve. Ben ni mon besson non tom war prime pas de certaines nos vejou ga Jean Floc. C'est de mon Jean tiens bravo ça au strola d'assemble quoi. À maison ga Florian Dijar
Zone meson tam ga Guillaume he à cette mon béchoage de Lancé dans Trau. Aget kavet evo ar c'handa fin an abaden, vid ur gavoten notamment. Mais leur Bern Trawal a résilé, et y en a puis repose ur strolat feznoz, en vet mode cosmique. Hag imis du, peus gret ur sapre gwell et yawank, l'air me peus pedet bagat cap caval gant mode cosmique. Peta y en a ferze. Bagat Capcaval neus be propose donc de za ou andra à Sams à cette mon beguel né à penou ar bagad une propose donc bah cette ni vev content de andra à Sams à cette mon choix tonio de ce mode cosmique à tonio de ce Capcaval à brau vev meskne à cette à labour ou des gempen andro en tonio mais pesamo l'ardor ben fin zo be founi so war pieux ar bagad zo ham ni bar mode cosmique ve or section de cuivre ar lavier à gant tambourne à cette andra varchema d'ortu bar bagad quoi Var zeblan e oa braoueston dans la baden. Bah kaen mon braouiston ya A be vo c'hoaz deus raktrese? ya Et dovil c'hoar venu vo golet da c'hant war leuren. ya braz na Hag em bannet peus ur bladen ne bladen gant mode cosmique, volume dao, kit da brenn ar bladen brau abomina beo. Bah, merci dit Yann Ewen. Dog Stagan, peus tro da zistreiñ amont barbro, bah speyet, pe landelo, per hastelne. Famil zo c'hoaz barbro? Bah ya, mais sus zo chom ba hastelne. Bah ya. A modal, mais brem mank chom ba kareiz. Ya. Un jiba be va ekres breiz vidot? Bah ya, puis bah plij radim arvro, plij radim kozeo gant dud barbro, à cette meso soner corner bar fesnoz, à cette meso kreiz on trao, à cette C'est tu t'es zone d'ageux quoi. À surtout de brem à beo à kreiz breiz déjà rock, mais brem ve kal studion ton he, puis bah à bord d'armour et starter argeux, cruar. À cette ya. Ben ouais, à Bern Trau. Blijadur zo quoi. Ya. Bah merci Brasdid, Yann Ewen, ur blijadur ebet. Merci Brasivet à Jacqueline, à Steve, de la crémaillère, à Gat Kavedevo, vraiment goulwena. Salut dit Armel, pédance mon con. Matre gonit. Ben mon ramad, ne ket gwaldom mon amzer, mais mon ara. Progra. Et coloré gemam amant neuze petra et à l'erman. C'est zo ur l'air un temps spécial, ur l'air m'avait ce aouzet gwelloup et ur machad avait ce glad yé beb gwener. Ya. Gwener, je tue en olo skolor que même un diévé ça de se rendre lida en rabenag après mon azé il verra quoi. Et leur plijus. Je tue. Irio neuze Armel et testé ur bureau studi. Ya. Da seker les skinig da staldin. Je tue me stall ur bureau studi on devait de dourdouar, ça avait des dans triwer vraiment. Ya. Ce devrait voir en endro, mais Arbenica il est au Kentor voir studia deno en douar. Nous Kentor évite riachusa de distrol, pe modal évite même temps il y a systémo évite en dourglau, puis est évite en douar ça outret. Je tue. A da betra service studi en douar à Rogobert Labouriou et Velsé. Alors à principe, gwelet parametrou, evel tiz an dour e barz an douar, pe modal mazes ar gwelet freatek hag a zo izel pe uel en douar. Ya. Goude gant an draze, gant an titourouze vez divize deus ar sistem hag a zo ar gwelan evit yachat an dour. Pe modal penaos mentan ye tampedan sistemou evel se quoi an dour glau pe yachat an dour lous quoi, distrol. A garo genem stalia neuze ou bet betegar zeland neve da labourat. Zenier? Je tue. Ya, bah, bun meus gant un tambro, quoi, rog crouille ma jeu avant. Je tue la boine meus, y a un tam, waket vel bureau studi, waket temps vel labourer en douar, enfin, en dawar no en douar. Ok. Mais sympa très, ouais. Un doare disavel o deus da labourat? Un doare un tam disavel, da la rede, amant zeus technikou pe systémou vez aotret gant ar stad. Ar stad a lavar, bon, système ze gant trez, pe trawal, hag a zo mad evidant nol. Ya. Pe embregerez jou prevez eo deus krouet systémou disavel, quoi. Zelanda nevez, deus nemet embregerez prevez ar a war dro tout an draze, quoi. Ah ya. J'ai chemedout pe varmiz. A distroet evit en stalia neuze.
tu me benerfin oa hier actrice Arogmond d'avait agi, moi déjà actrice perraquet de celle ma bureau du maire goudé à quoi. Ah, ya, sais-tu. Arpez mesguet goudé bien végé. Sais-tu. Matri. Et Berrien o deus bet neveso da bledi gant kudenou liamet gant an dour, selon du stud de Skelawaden Muriel Morvan. Erue ar mekanik da dalari ba Berrien, ergumunzi e oa bet diou e razourma da eva ar bla tremenet, an eue oa poent kavou de l'er neve da bus a dour a rogannan, seder ur evo an outroumer ur vech ma vo echu ar chanterze avat. Daou dem bon vek daougen met. Ben be sur de gau dour skler. Dour zo. Ba Berrien zo dour, bet daou e mont de glas kanei, don noir. Meus ket c'hoant de vev pez meus vev ar blaves paset, de gousket a de tranquil hag don i vakanch. Em tamm bien E kerz an an vogret labourioal vid laka d'or gorzen zurentez etre skrignac a Berrien. Hag vo moyen ma skrignac neuze ma vech penaket, de gasen dour de skrignac. Da chikour ne egil, avait bet tranquille, ton dut. Michans n'évoquait ken zer an amzer ar blaman hag ar bloa tremenet pou doar anket tud verien mont da ger a dour e l'eral gant bidonsou, pez zo skler e o deus komprenet tud menezare muur c'hoaz eget a real, pegen prizius an dour. Daoust da gar ar mel ez eus liam metre da vicher hag ar skedenou an eus gwele da he. Ya liornou braz a zo, peogwir ben ar fin, pa eus klasket ur ler evit o an taladur a ze vez klasket tapout an dour hag a zo prop. Ar propan welan. Ya. A bet filmé ma labour e bars ar yarhuzad distro la ze eo klask diwal eus an dour louz, propat, tout an draze. Chetu, se don tamm speret drevaz e vez gret en Europa, mod dechel da gaudur masou dour prop a valar evit kaout stereo prop a goude taladurioù prop ie. Piou e da bratikou iriande? Ma bratikou eo drevraz eo tudinienel. Chetu nantek a pevar gant pregan eus ma bratikou ma tudinienel, ma vechouz eus trao, enfin meus bratikou disavel evel c'hoar vezet eo dija labourad evit usinou pe modad evit vestiern da chen mel droad pe modal petra traoal ie qu'un verre ar bouet tout pez hag a zo zalioù transfermi al leiz evit ober fourmaj zeus da erruzad ie pe trol zalioù penaos didronc'hankik tout ze tout ar micherioù-se en deus ie da ziwal. Da ziwal, ya, neuze ez eus davad ur preder divarben an endro gant an dutse. Ya, alors, dochta go deus ar choaz vihan kere, mais ben fin reolennou a zo evit ma fait gant an ol trao gred evit an ol evit ma fait prop a valar e pe saotra peptra nag an dour, nag an douar pe Ya komzet an eus an dour, met ober a rez vardro an douar ie. Penons ave gret ur studiaden evit gouzout hag e prop an douar. A ze ben fin ar pal eo da penaos de kaout orinou ben fin ar pez ar c'hell saotran, quoi. D'ar skouer ma zeo evit ur stal pump eoultant tout ze, a ze eo ar pez ar c'hell saotra eo ar hu. Ya. Hag a ze eo ret douaran ben fin dinan ar hu, kemer an douar, a gwelet ma zeo, enfin kas da labrova evit gwelet ma zeo saotret peget. A geret kavout nahi. Ar hu? Ya. Ya, bet drevraz e an dud a war. E ouezer, ya. Drevraz e oiont. A petra a zotr ar mua an douar hervezout neuze amman e pen ar bet e breiz hag e lec'hal? Bezo trao bin evel se, evel on eoultan ar c'hell saotra kaz. Bezo trao bianor, mais mod diffus, mod tout pez hag a zo ar yarhuzad distrol. Du coup, tout a reze, tout ar sistemoù n'in ket gret mat ben fin pe a zo koz. Mais drevraz eo en usinou pe en industriez, quoi. Tout pez hag a zo en mod industriez. Industriel, même eus al labourdoar, mod industriel ar c'hell saotran tamm, quoi. Daoust hag a yez da besketa ur vech an amzer ar mel?
Chihuaz ne ranke kemen padal emeus malabour et oye evit... ya. Evit kaout une dour propre alors. Martine ran fezo ver. Ya, chet. Figuramañ e bro d'ar doup e red ar steraon e mon yo an denez o vont da gontadiom istor ar peskerez liammet gant ar sterse. Ur vech ne oa ket va ribl ar steran, ur barados evit ar besketerien. Amant e Castelneve, a pellor betek Castellin, e oa tu trapout, e o get bras adru, kemense a zegase ur berntud e ker, a lod an ezo a zeu de spel zo ken. Un den a zo deud aben da dennagouni de spinvidigez ar ster, lesanvet e oa an tad Luca. Louis Lucas oa ur pesketour an avezet mad vro. Ur stal en oa e Castelne, e lec'h ma verzet tout ar pez a oa ezan evit pesketa. Ur pot fin e oa an tad Lucas, merzet en oa e vije paket ur bern e oget gant tud kemperle a drugare de nigen e spicial. Deuet e oa ben da adober a nigense gant ur vouzelen rod velo hag ur plom. Gwerzar a e a nigense din dan an anno la Quimperloise. Marie Donard i doa ad tapet stal Louis Lucas a desket penos farda igen nou doare kemperle. Gwerzar a e betek 1000 an ezo bep bloaz. La bourrade a meus estal Louis Lucas, pas de pem a tregont vla, ya. Vers a reiñ Rico Pesket, Gwalan, Rankel, pep seurt trao BV, Préon, Buzuc, a Loche, pa oa an digor pesketer emiz meurs, a kalstud a oa ton mestal, ya, evit pran o karten pesketa. Da vare an tad Luca e oa ar peskerez ur pers braz eus bue a Castelne. Be oa pesketerez deus partout a teuil deus rasne, evit pesket a chomrei hôtel Bellevue. Mais pesketer penvidik a oa a marze. Chihuas eo tostet daget ar peskerez vro. Neus ket mui deus an hôtel Bellevue, an douristet a zeu amant evit gweladani ar steran a setu tout. Nebetor nebeta a besket a zo. Stal an tad Luca a Marie a zo saret pelzo. Ma kendalch Marie da farda igen nou mod kemperle oberara kalz nebetor, chihuas emañ a neogwe o vont daget, ar blaman e oa bet difennet pesketan neog e breiz ket neube da jom, an e zaio ke var velad en ar bek da domadur an in. Dastagen ez eus liam etre tomadur an in a da vicher armel. Alors, e gwirionne neus ket da liam striz, e liam bras, quoi, mais ben ar fin gwire an douar pe dachenou dour, enfin dachenou glep, a kemer a c'harbon pe travesse. Neus en liam a zo, etre an douar gant in, mais ket pars malabour. Liam a bel. Liam a bel. Dastagen ez eus kevez erez war an dachen. Ar kevez erez a zo... Alors, me bars... Enfin, évident, hein, bars embregerez youbin, evel maini, neus ket a kevez erez. Non. Enfin, men er an ket. Mais ben fin bez zo bars dachen a on doar saotre tout ze ce kevez erez bras et très embregerez you bras. En fait, pas eus kaza a ron ben fin ez eus kevez. Ez eus kevez erez, ya. Dastagen eus rak tresou evit dastal. Neus e rak tresou a meus gwire, alors, vit poen netra zo gret, mais o sonjan emañ per raket ober pe... ouais, ober sistemou evit yarhuzad an kentor ar fank et l'air an dour. Ah, ya? Yarhuzad gant korz un tamm kevet amañ. Matre. Chetu, mais gwelet e oan raze vit poen netra zo begret. Un tammig divisator. Chetu. Evit are o deus ferroant gouzodiror emañ tout an titourou var da lerc'hen neuze douar. Chetu. Kavout ar ezamzer armel lever son erezie, par ar strolat tawar. Gwirez an erez a ran nie, ya. Peseurt doare son erez neue. Zo zon erez bars fechtounnoz, ben fin chetu. Gret ve tawar zon bars fechtounnoz. Gant peseurt son erezioù vezit a wenet pe peseurt ar zourien. Chetu, mais meus kroget ben fin, enfin tamm levez an ben fin da gant ar jazz pe ar funk ie. Ya. Du coup, levez an ze meus bet ben fin e levez an ie ma façon de zeni guitar boot et bars ar fechtounnoz. Pio e a reazo gandit bars ar strolat?
Je suis gagné nerhon au Cornon et ce Saxel Lando, beso William Nicolas à Cornillé à Gara Bombard. Ja. Mais Jérôme à Cornillé un temps à Gara saxophone à Kerian Portebois à Zogan Arcistre sur guitare et à Médard guitare put. Potre d'Epken. Potre d'Epken. Et Pierre Moraméret. Eh ben juste à voilà. À Rogwa Méret. Enfin, à Rogwerpla, à Benfin, à Idekuit, Chibage, à Pazo Béchinchette, je suis à dire, on est Claude Bistenou à Bulle, à Benarfin, ou à Kemen à Bautre, avec Méret. Évite Kemer et Flas. Évite Kemer et Flas, mais Benfin, pas de monsieur. Évite Kemer et Flas. Quand vous arrivez à Bouez, comme vous avez place à Méret, vers le Renoir Festounos, Pesseur Celtes, vers Amraï. Évidemment, on est au Pouillustre, avec fait Méret, à Chetu, évite Guir, et juste mieux à Méret. Voir le Rénou. Je suis à Rock, ouais. Neke ken ez, enfin, Damson, neke ken ez, puis neke kemense, mais mieux, vu que j'ai je suis rue de Canachel et Velsé. Spiso de Gaud. Ouais, à gazo. Ah, bah, Matrick. Trigar et Bras dit Armel, Kenorvéchal, par le Rennes Piouar. Vraiment, il voit de cavet de stu, rend divesa, marvaliou mour en iroise, diverben à reniguer d'Irio. C'hoat a dali. Unan eus kaera un droioù mor an iroaz. Saouzannet gant lusk ar bejin, ne verzon tra ebet. Met daoulagat a zo o par a varnom. A baouer penat deja. Aze emañ. Kuzet e mesk ar bejin. Gourvezet evel pa vefe e barz ur sofa. Ar rennik griz. Ul lont brudet e mor breiz. Amman emañ e oan teles, parkeier bejin ma. Beva ara e touezere. Amman e vezo kuzat. Hag o c'hoari. Nek ebe pel a rennig o tostad. Tam a tam, e losk disfi, a lentegez var e ler. Plijou da rad a rennig et c'hoari, a kuriuzenu. Just evel ma plij d'an den ober. Kroui a ra kemenma liam et trezo ani. Ken e tiun un ardizegez et trezom. Gwelout a reer bronneget kaerse tresou o endadou, bet var an dou ar kent. Eston uze gwelet pe se mod in invel a war ouz an dud a vecho. Pa losk a rennik e ben da zon mez an dour da skwer. E tifou pe visaj e tal an inni. O fen ron. O daoulagat braz, du a tener. Hag o mourou. O deus laket ar vartolodet ar e anaoudegez ganto. Da zonjal e oan enem gavet, dirak tud o veva en dour. Galout ar reer sonjal gwelout morganezet kaer pa veler o fennou emesk ar bejin. Var c'hore an dour, ar plant o veza o bleo hir. Daoust d'ar vartolodet mont dreist an drouk viskse, e talc'h an nebeud re aneo gant ar zonj, e o bet kar an dud hag ar renniget d'ur c'houlz o bet. Kemenman a veze kontet e mojen ar selkiet. Ma ouizet kaer a ouizke krec'hen renniget, da zernonz, da vont en einchou,
et don armour. N'arion ket gwa pouza rontaden ouze. Dar ma des eus be percho guir d'ar mogenou. Irion deiz et drears kianchou et esker o deus a renig et galoudou souezus. Skian al lusk avait fait el lon etse, evel mazo en tut. Ganse et halon composi o sonio, a deski kanda un nebe de zon tonio. Peteg mond adlar et dar neus ar bom ou beklevet gant an tut. Historio keir a vo da veva et tretud a renig et roas. Chuspen, on eus gwelet assemblez petra a gaver e strad mor en iroise, mais dior da c'houd e oa a randivea. Et ya ar zun a zeu e voa kavet rikipeo neve à ta chef. Setu gant Yannerle, Tanguy a Leila, a Manefazi Anket, et vo kroget ar zizun a zeu gant ur spoum chocolat. Opala, setu klozarion an amaden amont e bourse payet, hag a var a blasennement e veozet bebloa, gwell ar gavoten ve just. E mize van zenie. Ya. Poene chilaouen tont son e resnez. Ya, peta. Bar gavoten ve just. Meilleur. Hag kavom neuze ar strolat zord quartet, gant ur gavoten neve kompozet gant Jean Floc. Setu zord quartet. Ken ar zun o tont, poko trouz, Ken a vo.